Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa kiloheerzii 7,175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:00 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu, nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Gabaasa oduu ammoo oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Qophiin keenya ka sadaffaa fi xumuraa ammoo duula mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti deemsisaa jiruu fi qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa argamsiisuuf taasisaa jiru irratti barruu mata dureen isaa duulli kamuu duubatti nun deebisu jedhu isin biraan geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa. Oduudhaaf jaalliban gada. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaatiin. Baha Oromiyaa keessatti warraaqsi biyyaalessaa fincillee xumura gabrummaa bifa haaraan belbelaa jiraachuun gabaasame. Mormii fi diddaa uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaaniif qabu ammas kan itti fufee yoo ta'u, tibbanas onoota fi magaalota baha Oromiyaa adda addaa keessatti finiinaa akka jiru gabaasaaleen Sagalee Bilisummaa Oromoo dhaqqabanii fagodhaa jiru. Baha Oromiyaa ona Guraawaa, magaalaa Guraawaa, Dhiiraa, Oromiituu, Laaftoo fi Ooyituu, ona Fadiis Bokkoo, ona Haramayaa fi Biiftuu, ona Kurfaa Callee, Daawwee Kurfaa, ona Baddannoo Furdaa, Hormaat Qaancaa fi magaalaa Baddannoo akkasumas Awwadaay keessatti uummanni Oromoo ilmaansaa gootota qeerroo dargaggoota Oromoo waliin ta'uun diddaa sirna wayyaanee fi mormii weerara liyyuu haayilii Somaaleef qaban jabinaan itti fufuu maddeen Sagalee Bilisummaa Oromoo oduu nuun gahaniin addeessaniiru. Uummanni fi qeerroon Oromoo mormii gaggeessan kanaanis abbaan biyyaa ABO'dha dhaadannoo jedhu dhageessuun gamatti weerara liyyuu poolisii naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa irratti taasisaa jiru gajjabeessanii balaaleffatan. Haaluma wal fakkaatuun achuma baha Oromiyaa ona Qarsaa Soodduu bakkoota akka Laangee fi Ejersa Ruufaa jedhamanitti diddaan jabaa mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti uummata fi qeerroo Oromoon gaggeeffameera. Haalichatti kan baaragee wayyaaneen humna waraanaa heddumminaan gara godinoota onoota fi magaalota baha Oromiyaatti bobbaasuun sodaachisa dhukaasaan diddaa uummataa dhaamsuuf yaalus kan duubatti deebi'e akka hin jirredha kan addeeffame. Qeerroon Oromoo daandilee cufuun konkolaattota darban irratti sakattaa gaggeessuun saamichi Oromiyaa irraa akka xiqqaatus gochaa akka jiranis ibsameera. Uummanni Oromoo fi qeerroon Oromoo godina baha Oromiyaa meeshaalee aadaa dabalatee waan of harkaa qabaniin mootummaa abbaa irree wayyaanee fi humna liyyuu haayilii Sumaalee wayyaaneen deeggaramu gootummaan ofirraa qolataa akka jiranis gabaafameera. Oromoon bakkoota biroo jirus fincila xumura gabrummaa eegalame jabeessanii akka itti fufanii fi birmannaa barbaachisu akka taasisanis sabboontoonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran.
magaalaa Finfinnee naannoo warshaa Buuphaa jedhamutti dargaggoon Oromoo Yuusuf jedhamu lukkeelee wayyaaniin akka malee tumamee miidhaa hamaaf saaxilamuun gabaafame. Oduun Onkoloolessa 6 bara 2017 bahe akka hubachiisutti dargaggoon Oromoo Yuusuf jedhamu magaalaa Finfinnee bakka warshaa Buuphaa jedhamutti lukkeelee fi hidhattoota wayyaaneen akka malee dhaanamee miidhaa hamaaf saaxilameera. Dargaggoo Yuusuf ijoollee mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu geessee hoggaa deebi'u badii malee qabamee dhaanamuun kan gabaafame yommuu ta'u lukkeeleen diinaas erga reebanii booda du'eera jechuun dirreetti gatanii erga deeman booda sabboontonni qeerroo Oromoo dhaqqabuun lubbuu akka oolchantu ibsame. Dargaggoo Yuusuf yeroo adda addaatti qabamee manneen hidhaa akka Maakalaawii fi Qaallitti keessatti hiraarfamaa fi gidirfamaa akka tures beekuun danda'ameera. Godina Wallagga Bahaa Ona Haaroo daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti ilmaan Oromoo nagaa hidhattoota Gumuziin gidirfamaa jiraachuun ibsame. Oduun nu dhaqqabe akka addeessetti tibbana mootummaa wayyaanee Gumuzoota hidhachiisee ilmaan Oromoo godina Wallagga Bahaa Ona Haaroo keessaa hojiif naannoo Beenishaangul Gumuz keessa hojjetan reebichaa fi doorsisaan goolaa jira. Akka kanaan gaafa Onkoloolessa 5 bara 2017 hidhattooti Gumuz wayyaaneen hidhachiifamanii bobbaafaman dargaggoota Oromoo godina Wallagga Bahaa Ona Haaroo ganda Sagaroo jedhamu ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz bakka hojii isaanii ganda Tikishaa jedhamu osoo gara maatii galaa jiranii karaatti qabuun reebicha hamaa irratti gaggeessanii miidhaa cimaa akka irraan gahan hubatameera. Naannoo Oromiyaatti wayyaaneen tajaajila intarneetaa kukkutaa jiraachuu qeerroon beeksise. Diddaa uummata Oromoon muddamsuu hamaa keessa kan seene mootummaan Abbaa Irree wayyaanee tajaajila intarneetii magaalota gurguddoo godinoota adda addaa Oromiyaa keessaa kutaa akka jiru gabaasi qeerroo irraa nu dhaqqabee saaxil baaseera. Torban kanas godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti tajaajilli intarneetii ciccituun moobaayilota fayyadamtoota irraa badaa jiraachuu ala tajaajilli gahaan bakka hin jirretti qarshii humnaa ol nyaachuunii fi viidiyoolee akkasumas suuraalee adda addaa buufachuun rakkisaa ta'uutu ibsame. Magaalonni Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Amboo, Gimbii fi magaalota godinoota Harargee dabalate warreen tajaajilli intarneetii irraa ciccitaa jiru ta'uu gabaasaan qeerroo irraa nu dhaqqabe kun ni hubachiisa. Oduu xumuraatiin daandileen konkolaataa naannoo Oromiyaatti caccabuurraa balaa konkolaataa mudateen miidhaan guddaa uummatarra gahuu gabaafame. Oduun Onkoloolessa 5 bara 2017 bahe akka hubachiisetti lixa Oromiyaa bakka warshaa Daakuu Kooj jedhamutti karaan konkolaataa caccabuurraa konkolaataa Isuuzuu lakkoofsi gabatee isaa 0922 ta'e balaa dhaqqabsiiseen miidhaa jabaa uummatarraan geessiseera. Mootummaan wayyaanee qabeenyaa Oromoo saamee Tigraay qofa misoomsaa jiru bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii sadarkaa isaa eeggate Oromiyaa keessatti hojjechuu dhabuurraa kan ka'e yeroo adda addaatti balaa konkolaataa dhalatuun uummanni haalaan miidhamaa jiraachuun ibsameera. Sirnichi bu'uuraalee hawaasummaa hundeerraa fureera jedhee karaa miidiyaa fi dabballoota isaan olola dharaa oofaa waggoota lakkoofsifachuun beekamaadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma gara gabaasaa oduu yeroo kanaaf qabnuutti isin dabarsinaa nu hordofaa. Ilmaan hayyootaa Rabbi Zayyoo Yeroo be sadee Rabbi Zayyoo Yeroo be sadee Odana be ya ulfako Gada Oromo ya ulfako Yeroo be haro Rabbi Zayyoo Yeroo be haro Ayyaanni Irreechaa Malkaateetii Burraayyuu fi Odaa Bulluq Onkoloolessa 8 bara 2017 alaabaa adda bilisummaa Oromoo baay'inaan mul'isuun haala gammachiisaan kabajame. Uummanni Oromoo waggaatti al tokko malkaatti bahee waaqa bacaqii gannaa isa baasee booqaa birraatiin isa gahe galateeffata.
Haaluma kanaan onkoloolessa tokko bara 2017 ayyaanni irreechaa guddicha ilmaan Oromoo miiliyoonotaan hirmaachise hora harsadeetti kabajamuun ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun ayyaanni irreecha malkaa teetee giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Burraayyuuttis onkoloolessa 8 bara 2017 ayyaaneffatamee oole milkiif injifannoo guddaan goolabame. Ayyaana irreechaa malkaa teetee baranaa kana irratti ilmaan Oromoo miiliyoonaan lakkaa'iman godinaalee Oromiyaa adda addaarraa irratti hirmaachuun waaqa isaaniif galata kan galchan wayita ta'u dargaggoonni qeerroon bilisummaa Oromoo gootummaa jabaa agarsiisuun ayyaanicha akkaan miidhagsanii akka oolan ibsame. Kana malees gootawwan qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo ayyaana kana irratti argame hundi wal ta'uun aadaa, duudhaa, eenyummaa, mirga abbaa biyyummaa, bilisummaa fi walabummaa biyya isaaf falmachaa kan jiru ta'uu faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan lafee fi dhiiga gootota Oromoon sararamte heddumminaan ol qabuun balaliisaa oolan. Jaalalaa fi kabaja alaabichaa fi adda bilisummaa Oromoof qaban sodaa tokko malee ifatti mul'isuun diinaa fi lukkeelee diinaa kanneen alaabaa kanaa fi adda bilisummaa Oromoo hin jaallanne garaa gubaniiru. Ilmaan Oromoo miiliyoonaan lakkaayaman godinaalee Oromiyaa adda addaarraa walitti dhufan kunneen tokkummaan bulchiinsa mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF TPLF kan hin feene ta'uu sagalee mormii fi dhaadannoo irra deddeebi'anii dhaggeessisuun kana booda qeerroo bilisummaa fi adda bilisummaa Oromootiin nu bulcha jechuun labsatan. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni irreechaa guyyuma kana giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Sabbataa malkaa Sabbataatti akkasumas ilmaan Oromoo godina lixa Shaggar ona Adaa Bargaa fi Meettaa Roobii irraa walitti dhufan ammoo Mogar malkaa Birraateetti haala akkaan ho'aa ta'een kabajatanii oolaniiru. Akka odeessa maddeen sagalee bilisummaa Oromootti magaalaan Burraayyuu fi bakki ayyaana irreechaa malkaa teetee alaabaa adda bilisummaa Oromoon akka dhuunfatamtee ooltee fi uummanni Oromoo sodaa tokko malee jaalalaa fi kabaja guddaa alaabaa isaa kan lafee fi dhiiga gootota Oromoon ijaarame kanaaf qabu ol kaasuun qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo faarsuun mirkaneessee jira. Gootonni qeerroon bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatan kunneen huccuu fi tiishartii alaabaaf qeerroo bilisummaa uffatanii argamuun isaanii ayyaanicha adda akka taasise maddeen gabaasaniiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo waliigala ilmaan Oromoo ayyaana kana irratti argaman marti tokkummaa isaanii jabeeffatanii qabsoo bilisummaa Oromoo falmaa mirga abbaa biyyummaaf taasifamaa jiru finiinsanii galmaan ga'uuf waadaa seenaniiru. Kana malees qabsoo jalqabamee wareegama kamuu baasanii bilisummaa mirkaneessuuf akkasumas tokkummaa uummata Oromoo fi tokkummaa qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessaa wareegama fedheen kan tiksan ta'uu mirkaneessaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi, hooggantoonni paartii mormituu Oromoo fi ilmaan Oromoo sababa Oromummaa yakkamanii hidhaman hundi haal duree tokko malee haa lakkifaman jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni dhaadannoo jabaa dhaggeessisuun gaafatan. Ilmaan Oromoo ayyaana irreechaa malkaa teeteef walitti dhufan dhuma irratti dhaamsa dhaammataniin tokkummaa uummata Oromoo kan eenyuyyuu cabsuu hin dandeenye akka jiraatuuf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa harka wal qabatee mootummaa abbaa irree wayyaanee kallattii garaagaraan waraana nurratti labse addatti ammoo yakka waraanaa baha kibba bahaa fi kibba Oromiyaa keessatti raawwatuun lammiilee keenya gaaga'aa jiru kana ofirraa qoluuf furmaanni qabnu tokkichi falmaa jalqabamee jiru finiinsuun daangaa keenya tikfataa bulchiinsa alagaa ofirraa kaasuun biyya keenya irratti abbaa ta'uu qofa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatan. Ayyaanni irreechaa kun giddugaleessa Oromiyaa qofa osoo hin taane godinaalee Oromiyaa biroo keessattis ayyaaneffatamuun kan itti fufee hoggaa ta'u bifuma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaattis ayyaanni irreechaa Odaa Bulluq bifa adda ta'een ayyaaneffatameera. Ayyaana kana irratti ilmaan Oromoo hedduun bakkoota adda addaatii kan irratti argaman wayita ta'u qeerroon bilisummaa Oromoo fi sabboontonni ilmaan Oromoo walitti dhufan walleelee fi dhaadannoolee adda addaa dhaggeessisuun qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo faarsaa ooluu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo ayyaana kana irratti argaman alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii bahuun jaalalaa fi kabaja dhaaba isaaniif qaban mul'isuun diinota qabsoo bilisummaa Oromoo qaanfachiisaniiru.
walumaa galatti ayyaanni irreecha malkaa teetee malkaa sabbataa malkaa birraatee fi odaa bulluqitti kabajame kun akkuma aadaa oromoo eebbaan kan baname oggaa ta'u hawaasni oromoo ayyaana kanaaf walitti dhufan nagaan irreeffatanii nagaan gara mana isaaniitti deebi'uun kan ibsan maddeen keenya irreechi baranaa oromoof irree ta'uun diinota qabsoo bilisummaa oromoo fi tokkummaa oromoo diiguuf halkanii fi guyyaa shiraxaxan irra aanuun injifannoo fi milkii guddaan xumuramuu ibsaniiru. Ilmaan hayyootaa Gabbisayoo Yeroo sadee Gabbisayoo Yeroo sadee Odaana bee yaa kurfaakoo Gada Oromoo yaa ulfaakoo Yeroo haroo Gabbisayoo Yeroo haroo Warri gadaan bulu kutaa galate Gabbisayoo warri gadaan bulu kutaa galate Gabbisayoo kanuri warri gadaa qabu baadhii sukkate Gabbisayoo warri gadaa qabu baadhii sukkate Adda walaa burraa dhufan garri Raabaa fi dooriidhaan duulan garri Keenya gadaan seera dura dhaabatan bari Gadaan shanii hayyuutume bari Kenya gadaan heera duraan dhaabatan bari Olee roobe gabbisee oboola madiyyaa Gabbisee oboola madiyyaa Asaleen dannaba kuttee roobe gabbisee oboola madiyyaa Hiriyaa warqaba dhuftee roobe gabbisee oboola madiyyaa Abboonnaan gahee gadaa roobe gabbisee oboola madiyyaa Inyuutiin bahee badaa roobe gabbisee oboola madiyyaa Oboolleen sirba nijjiti Oboolleen sirba shubbisi Maragamaan ararbamaa oboolleen sirba shubbisi Oboolleen sirba nijjiti Gadaa seera tumamaa oboolleen sirba nijjiti Oboolleen sirba shubbisi Roobee misee gadaa siya hayyuu deebisi Hora maal godhate michili sirbisi hora maal godhate Gabbisayoo kanuri warri gadaan bulu kutaa galate Gabbisayoo warri gadaan bulu kutaa galate Gabbisayoo kanuri warri gadaa qabu baadhii sukkate Gabbisayoo warri gadaa qabu baadhii sukkate Siilaa gadaa dibdoora qabate Yi'ee bakkuutirra wal mari'ate Keenya gadaan seera duraan dhaabatan bari Seerri gadaa sirmoorra marara Sirna hayyuu dhaabatan dura Kenya gadaan heera duraan dhaabatan bari Kenya gadaan heera duraan dhaabatan bari Olee roobe gabbisee oboola madiyyaa
ayyee dhaggeeffatoota keenya amma qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis duula mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiruu fi qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa argamsiisuuf taasisaa jiru irratti barruu mata dureen isaa duulli kamuu duubatti nun deebisu jedhu ta'aa faana bu'a. Duulli kamuu duubatti nun deebisu. Ayyee har'a duulli nurratti banamee jira. Duula kaabaa kibbaa bahaa lixaan nurratti baname kan ammoo kan gaggeessaa jiru wayyaaneedha. Wayyaaniin waggoota 26 darbaniif Oromoo irraa raftee hin beektu. Kan waggoota 3 darbanii asii ammoo adda. Barri baranaa ammoo bara wayyaaniin duula xumuraa uummata Oromoo irratti labsiteedha jechuutu danda'ama. Agaaziin waggoottan darbaniif keessumaa ammoo birraa darbe maqaa labsii yeroo muddamaatiin ummata Oromootti bobba'ee ajjeechaa hidhaa fi dararaa raawwataa ture. Maqaadhaaf labsii yeroo muddamaa kun ka'us yakki waraanni sirnichaa ummata Oromoo irratti raawwatu hin dhaabbanne. Kun hundumtuu garuu akka yaaddetti bu'aa fiduu fi didee qabsoon Oromoon bilisummaa isaaf taasisu akka daran itti cimu hinumaa'u taasise. Aarii kana irraa wayyaaniin kunoo akkuma addunyaan quba qabutti saboota biraa hidhachiiftee ummata Oromoo irratti duula labsitee jirti. Gama bahaa kibba bahaa fi kibbaan Sumaalota boru hin beekne garaa bultoota qaadimattee leenjiftee hidhachiiftee Oromootti bobbaafte. Liyyuu Haayiliin Sumaalee ajaja qondaalota waraana wayyaan irraa fudhatu kunis yeroo ammaa kana kan ajjeesee kaan bakka buutee dhabamsiisee ummata Oromoo 100,000 lakkaa'amu saamee qeefii qabeenya irraa buqqisee balaa gurguddaaf saaxilee jira. Ajjeechaa, hidhaa, dararaa fi saamicha akkasumas qeefii qabeenya irraa Oromoo buqqisuudhaan qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'ee taasisu dhaabuu kan hin danda'in wayyaaniin gama bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatiin waan raawwattee dura dhaabbannoo guddaan ummata Oromoo irraa ishee mudannaan ammoo kallattii ishii gama lixa Oromiyaatti jijjiirtee duula biraa ummata Oromoo irratti labsitee ibidda biraa qabsiisuuf shurshuraa jirti. Akkuma bahaa kibba bahaa fi kibbaan Liyyuu Haayilii Sumaalee ummata Oromootti duulchiftee jiraattota naannichaa 100,000 qe'ee fi qabeenya irraa buqqifte saama fi fixaa turtee fi jirtu lixa Oromiyaatiin ammoo adda waraanaa biraa bantee ummata Oromoo dhumaatii fi buqqa'insa biraaf saaxiluuf darbees qabsoo isaa fincila xumura gabrummaa irraa akka dagamu taasisuuf dibbee wal dhabbii fi lolaa dhaanaa jirti. Tibba kana oduun guyyuu dhagahamaa jiru akka ifa taasisutti wayyaaniin asii fi achi meeshaa waraanaa heddumminaan gama lixa Oromiyaatti guuraa jirti. Meeshaa kanas garaa bultoota boru hin beekne gumzi keessaa filattee leenjisaa turte hidhachiisaa jirti. Garaa bultoonni gumzirraa Oromootti duulanii ajjeechaa saamichaa fi dararaa raawwatan kanaan duras kan irra deddeebiidhaan yakka wal fakkaataa raawwachaa turan ta'us kan amma adda kan jedhan maddeen naannichaa duulli yeroo ammaa kun itti fufa duula gama bahaa Oromiyaatiin gaggeeffamee uummanni Oromoo ciminaan ofirraa qolachaa jiru waan ta'eef isa kanas haaluma wal fakkaatuun irree tokkoon
ofirraa qolachuun barbaachisaa ta'uu akeekanii gochi wayyaanee kun ummata Oromoo qabsoo bilisummaa hadhoofturra jiru karaa kamiinuu akka daguu hin dandeenye jala muru. Eeyyee yakki wayyaanee kun qabsoo Oromoon bilisummaa isaaf taasisu daguus dhaabuus hin danda'u. Ummanni Oromoo ummata du'a hidhaa fi dararaa sodaatee qabsoo isaarraa duubatti jedhu akka hin taane waggoonni 26 darban keessumaa fincilli xumura gabrummaa waggoota 3 darbanii eenyufuu ragaa bahee jira. Wayyaaniin karaa hedduun Oromoo tuttuqxee ilaaltee jirti. Agaaziin itti bobba'ee yaalee jira. Garaa bultoonni liyyuu haayilii Sumaalee ajjeechaa dabalatee yakkoota danuu raawwatanii jiru. Oromoon garuu caalatti alaamanaa harka ol qabatee qabsoo bilisummaa isaa ABO'n durfamu jabeessee itti fufe malee duubatti hin jenne yookaan hin seesofne. Deemsi amma wayyaaniin gumzoota garaa bulan gama lixa Oromiyaatiin hidhachiiftee Oromootti duulchisuuf carraaqaa jirtus gama kamiinuu waan milkaa'oo miti. Duulli kun qaama duula wayyaanii gama bahaa, kibba bahaa fi kibbaa ta'us ummanni Oromoo beekee akka dhufaatii isaatti ofirraa hanqisuuf tattaafachaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Wayyaaneen Oromoo ollaan wal dhabsiiftee tasgabbii dhorkitee qabsoo bilisummaa isaarraa daguun toftaa fi tarsiimoo ishee waan ta'eef kun akka hin milkoofne caalatti irratti dalaguun dirqama Oromoo maraati. Ummanni Oromoo akkuma kanaan dura duula sirnoota bittoota Habashaa kamiifuu tole jedhee yakka isaaniitiif jilbiiffatee hin beekne duula wayyaaneen amma itti jirtu kanaafis akka hin jilbiiffanne eenyufuu ifa galaadha. Akkuma argaa fi dhagaa jirruttis Oromoon kan yeroo kamiituu caalaa alaamanatti harka ol qabatee diina isaa dura dhaabbatee falmaa jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu gama hundaan deeggaraa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kunis sadarkaa abdachiisa fi murteessarra gahee jira. Wayyaaneenis dhugaa kana kan hubatte ta'uu ishii sochii itti jirturraa salphaatti hubachuutu danda'ama. Mootummaan abbaa irree tokko yoo dhiphatu, yoo sodaa keessa seenu, yoo kufaatitti dhiyaatu akkuma amma wayyaaniin taatu kana ta'a. Waanuma amma wayyaaniin ummata Oromoo irratti dalagaa jirtu kana dalagaa. Kanuma arge hunda ajjeesa. Saboota walitti buusuuf tattaafata. Yoo saboota dhabee sabuma tokko keessatti afaan faajjii uumuu yaala. Amantii fi amantii wal dura dhaaba. Hidhaa dararaan hojii isaa guyya guyyaa ta'a. Dhugaa akkasii ammoo dargii irratti arginee jirra. Kan Liibiyaa bulchaa ture Gadaaf irrattis arginee jirra. Abbootii irree danuus lakkaa'uu dandeenya. Kan yeroo ammaa kana wayyaanee irratti argaa jirruu fi mul'achaa jirus dhugaadhuma kana. Qabsoon keenya qabsoon bilisummaa ABO'n gaggeeffamu wayyaanee dhiphuu keessa seensisee jira. Qeerroon ummanni Oromoo bal'aan alaamanaa sochii taasisaa jiruun wayyaanee irratti injifannoo boonsaa galmeessisaa jirra. Har'a wayyaaneen jira jettee of dhaadhessitus jigaa jirti. Sobdee haa dhidhiittattu malee diigamaa jirti. Miseensonni Oppiidoo, Dehedin, Baadinii fi kanneen biroo hedduun sirna kana keessaa tokko tokkoon baqachaa jiru. Kun gara qabsoo bilisummaa saboonni cunqurfamoon gaggeessanitti makamaa jiru. Kun akka bahaniin alattafaa jiru. Amma kan asii fi achitti dhidhiittachaa jiru wayyaanotaa fi ergamtoota muraasa qofa. Isaan ammoo qabsoo keenya irree tokkoon eegalle jabeessine itti fufuun xumura itti gochuun dirqama numarraa eegamuudha. Wayyaaniin kan jirtu fakkaachuuf dhidhiittattus hin jirtu. Kan hin jirre ta'uu ishii hubanne ammoo qabsoo keenya cimfachuun caalatti harka ol qabachuun kan yeroo kamiituu caalaa barbaachisaadha. Daandiin bilisummaatti nu baasu qabsoo keenya cimfachuu, fincila xumura gabrummaa eegalle daran itti jabeessuu qofa. Isa kana alaamanatti baadiyyaa magaalatti haa jabeeffannu. Yo
egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu isiniif dhiyaata. Gama keenyaan nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እርሳ ጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። ጠላቶቻችንን እያሽመደመደና እያፍረከረከ ያለውን ጸረ ጭቆና ትግላችንን አጠናክረን ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም በሚል ርዕስ የተሰናዳ ዝግጅታችንን ከዜና አስከትለን እናቀርባለን። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ከሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ደንቦባ ኪያናቴ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ እናቀርባለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ የጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምፅ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና ነው እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበን ገዳ ነኝ። በኦሮሚያ ርዕሰ መዲና ፊንፊኔ ከተማ ውስጥ በወያኔ ቅጥረኞች ንብረት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምፅ የደረሰው ዘገባ እንደሚያመለክተው ህዝባዊ የእርምጃ ኃይል በፊንፊኔ ከተማ 6 ኪሎ አካባቢ ሁሩፈ ቦምቢ ሰፈራ አቅራቢያ ባለቤትነቱ ወርቁ ገብረ እግዚአብሔር የተባለ የወያኔ ቅጥረኛ ንብረት የሆነ ግሮሰሪ ላይ እርምጃ ወስዶ ማውደሙ ታውቋል። ይህ ንብረቱ የወደመበት ተላላኪ ከወያኔ ጋር በመሆን በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በርካታ ጉዳቶች ሲያደርስ እንደነበረ ተጋልጧል። ወርቁ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ 5 በሚሆኑ መሰለ የወያኔ ተላላኪዎች ንብረት በሆኑ የንግድ ቤቶች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መወሰዱን የገለጸው ዜና በአጠቃላይ በበርካታ ሚሊዮን ብር የሚገመት የጠላት ንብረቶች መውደማቸውን ይፋ አድርጓል። የዘንድሮው የኢሬቻ በዓል በመልካ ቴቴ ሰበታ፣ መልካ ሰበታ፣ አዳ በርጋ፣ ሞገር፣ መልካ ብራቴና ሆሮ ጉድሩ ኦዳ ቡልቅ በድምቀትና በድል መከበሩ ተዘገበም። የ2017 የኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ ሆራ ሀርሰዴ በድምቀትና በስኬት በተከበረ ማግስት በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎችም የኢሬቻ በዓል በልዩ ሁኔታ በመከበር ላይ እንዳለ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በዚሁ መሰረትም ሰሞኑን በቡራዩ መልካ ቴቴ፣ በሰበታ መልካ ሰበታ፣ በምዕራብ ሸገር ያዳ በርጋና ሜታ ሮቢ አካባቢ በሞጎር መልካ ብራቴ እንዲሁም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኦዳ ቡልቅ የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ በማሸብረቅና የተለያዩ ባህላዊና የትግል ዜማዎች ታጅበው በድምቀት ተከብረዋል። ክብረ በዓሉ በተከናወኑባቸው ቦታዎች ሁሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች የተለያዩ ባህላዊና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር
ባንዲራ ቀለማት ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ቀለማት ያሸበረቁ አልባሳትና ጌጣጌጦችን እንዲሁ በመልበስ የተገኙ ሲሆን በበዓሉ ላይ በርካታ ያለ አንዳች ፍራቻ የተለያዩ የባህል ዜማዎችንና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ቄሮን የሚያወድሱ ዜማዎች እንዲሁም ጠላትን የሚያወግዙ መፈክሮች ተደምጠዋል። በርካታ የኦሮሞ ወጣቶችም በአንድነት ባሰሟቸው ዘፈኖችና መፈክሮች ለኦሮሞ ሕዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት መረጋገጥ ያላቸውን ቆራጥ አቋም በግልጽ ሲያሳዩ እንደነበር ተዘግቧል። ለወያኔ አንገዛም፣ እንዲያስተዳድረን የምንሻው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው፣ ቄሮ ነው፣ ለሕዝባችን አንድነት እንታገላለን፣ ሁሉም የኦሮሞ ፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ፣ በወያኔ መሪነትና እገዛ ኦሮሚያን በመውረር የኦሮሞን ሕዝብ እየወጋ ያለውን የሶማሌ ልዩ ፖሊስ ኃይል እናወግዛለን፣ እንጋፈጣለን፣ በድንበራችን ላይ የተከፈተብንን ዘመቻ እየተከላከልን ለነጻነታችን መረጋገጥ አምባገነኑን የወያኔ መንግስት ከላያችን ላይ ማንሳት አለብን የሚሉና ሌሎችም መፈክሮች ሲያሰሙ እንደነበር ታውቋል። በአጠቃላይ በመልካ ቴቴ፣ በመልካ ሰበታ፣ በመልካ ቢራቴና በኦዳ ቡልቅ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ የኦሮሞ ሕዝብና ቄሮ በጋራ በመሆን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያላቸውን ፍቅርና ክብር በግልጽ በማሳየት ኢሬቻ የኦሮሞ ሕዝብ አንድነቱንና ያለውን ጠንካራ ክንድ የሚያሳይበት መድረክ መሆኑን በማሳየት ክብረ በዓሉን በድልና በስኬት እንዳጠናቀቁ የደረሱን ዘገባዎች ይፋ አድርገዋል። ወያኔ ያስታጠቃቸው ኃይሎች በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ ድንበር አካባቢ በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ ድብደባና የተለያዩ እንግልቶችን እየፈጸሙ መሆኑ ተዘገበ። የደረሰን ዜና እንዳጋለጠው ሰሞኑን የወያኔ መንግስት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተወላጅ ተላላኪዎቹን አስታጥቆ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮ ወረዳ ለስራ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚሄዱ የኦሮሞ ወጣቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ቀይሮ ዘግቧል። ጥቅምት 5 2017 ዓ.ም በወያኔ የተሰማሩ የጉሙዝ የታጠቁ ኃይሎች ከምስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮ ወረዳ ሰገሮ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ ነገር ግን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቲኪሻ የተባለች ቀበሌ ውስጥ በሚገኝ አንድ የግል ባለሀብት ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ የኦሮሞ ወጣቶች ከስራ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ ይዟቸው ባደረሱባቸው ከፍተኛ ድብደባ ለከፋ ጉዳት እንደዳረጓቸው የቄሮ ዜና አጋልጧል። እነዚህ የሽብር ኃይሎችም በወቅቱ እናንተ ናችሁ በክልላችን ያለውን እንቅስቃሴ ለኦሮሚያ ቄሮ የምትዘግቡት፣ በሶማሌ ክልል የሆነው ነገር እዚህም በእናንተ ላይ እንደግመዋለን፣ በመንግስት ላይ ኦነግን የምታነሳሱት እናንተ ናችሁ፣ ስለዚህ መንግስት ማንነትን እናሳያችኋለን፣ እናም በጥይት እንጨርሳችኋለን በማለት ሰላማዊ የኦሮሞ ወጣቶችን በጠመንጃ አፈሙዝ አስፈራርተው ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ሰቆቃ ሲፈጽሙባቸው እንደነበር ነው የተዘገበው። በኦሮሚያ ክልል ወያኔ ሆን ብሎ የኢንተርኔት አገልግሎት እያቋረጠ መሆኑ ተገለጸ። በኦሮሞ ሕዝብ ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ እንቅስቃሴና የነጻነት ትግል ውጥረት ውስጥ የገባው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ከተለያዩ የኦሮሚያ አበይት ከተሞች ላይ ሆን ብሎ የኢንተርኔት አገልግሎትን እያቋረጠ እንደሆነ የደረሰን ዜና አጋልጧል። በዚህ ሳምንት በበርካታ የኦሮሚያ ትላልቅ ከተሞች የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡና ከደንበኞች ሞባይሎች ላይም ከመጥፋቱም ባሻገር በቂ አገልግሎት እየተሰጠ በሌለበት ደንበኞች ከፍተኛ ገንዘብ እየተመዘበሩ ቢሆንም ተገቢውን አገልግሎት እያገኙ እንዳልሆነ ነው የተዘገበው። በሀገሪቷ እየተፋፋመ ያለው ህዝባዊ ማዕበልና የትግል እንቅስቃሴ ለዓለም ይፋ እንዳይሆንና የሥርዓቱ እኩይ ሴራ እንዳይጋለጥ በማለም የወያኔ መንግስት በተለይ በኦሮሚያ ላይ በማተኮር እንደ ነቀምቴ፣ አምቦ፣ ግምቢ፣ ሐረርጌ ካሉና ከሌሎች ትላልቅ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረጉን ምንጮች በላኩልን ዜና አክለው ያጋልጣሉ። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ጠላቶቻችንን እያሽመደመደና እያፍረከረከ ያለውን ጸረ ጭቆና ትግላችንን አጠናክረን ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም በሚል ርዕስ የተሰናዳ ዝግጅት እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። ጠላቶቻችንን እያንኮታኮተና እያፍረከረከ ያለውን ሁሉ አቀፍ ትግላችንን
እጅ ለእጅ ተያይዘን አጠናክረን ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም። ለዘመናት እንደ ህዝብ ተወረን ተገለናል፣ ታስረናል፣ ተዘርፈናል። ከሀገራችን አሳደውም የበረሃ ባህሩ ሲሳይ እንድንሆን ተደርገናል። ወራሪዎቻችን ሞት ፈርደውብናል። ቀደም ያሉ የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ገዢዎች ያደረሱብንን ግፍና መከራ እንኳን ወደ ኋላ ትተን ወያኔ የተባለችው የትግራይ ቀማኛ ወሮበላ ቡድን ያደረሰችብንን ግፍና መከራ ብንዘረዝር ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ይህቺ ቡድን ህዝቦች የደሙበትንና ሀብት ንብረታቸውን ከስክሶ ያስገኙትን ለውጥ በብልጣብልጥነትና በጠመንጃ አፈሙዝ ከያዘች ወዲህ ላለፉት 26 ዓመታት በመላው ጭቁን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመች ያለችው ከባድ ወንጀል ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ በዚህች ቡድን ላለፉት 26 ዓመታት ተዘርፏል። ለምን ያለ ደግሞ ተገሏል፣ ታስሮ ተንገላቷል፣ ከሀገር እንዲሰደድም ተደርጓል። የት እንደደረሰ ያልታወቀም ቤት ይቁጠረው። ወያኔ ባለፉት 26 ዓመታት ከፍተኛ ግፍና ስቃይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በቅልብ ያጋዚ ጦር ስትፈጽም የነበረች ብትሆንም እንዲህ እንዳለፉት 2 እና 3 ዓመታት ግን የለየለት ጭፍጨፋ፣ ዘረፋ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ገዢዎች በኦሮሞ ህዝብ ተፈጽሟል ለማለትና ለማወዳደር ይከብዳል። ከባድ ግፍ በወያኔ ተፈጽሞብናል። ህዝብ በሰላማዊ መንገድ መብቱን ስለጠየቀ ብቻ እስከ አፍንጫው በታጠቀ ቅልብ ጦር ተጨፍጭፏል። በየእስር ቤቱ ታጉሮ ስቃይ አይቷል። ደብዛው እንዲጠፋም ተደርጓል። እናትና ልጅ በአደባባይ በአንድ ላይ ተረሽነዋል። ሌላው ቀርቶ ፈጣሪውን ሊያመሰግን ወደ እሬቻ በዓል የሄደ እንኳን ዓለም ጉድ እስኪል በጥይት ተደብድቦ ቀሪው ገደልና ሐይቅ ተወርውሮ አልቋል። ይህ ሁሉ ግፍና መከራ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመው በዚህቹ ወያኔ በምትባለው ግፈኛ ቡድን ነው። አምባገነኖች ለውድቀት ሲቃረቡ ብዙ ግፍ ሲፈጽሙ እንደነበር በኢትዮጵያም በሌሎችም ሀገሮችም ታይቷል። ኃይለ ሥላሴ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በሚቃወሙት ግለሰቦች ላይ ጥይት አዝንቧል። በስቅላትም እንዲቀጡ አድርጓል። ዳሩ ግን ያ ሁሉ ግፍና መከራ መፈጸሙ የሙጥኝ ብሎ ለ44 ዓመታት ከያዘው ወንበር አላስቀረውም። ደርግ መጥቶ ግባተ መሬቱን ፈጸመ። ያ አረመኔ ጨካኝ ግፈኛ እኔ በፈጣሪ የተቀባው ዘሬም ከአይሁድ የሚመዘዝ ዙፋኔም በማንም አይነቃነቅም እያለ ህዝቦችን ለደህነት ለድንቁርናና ለባርነት አልፎም ለገባርነት የዳረገው ንጉሠ ነገሥት ነኝ ባዩ ግለሰብ ግባተ መሬቱ በደርግ በአልባሌ መንገድ ተፈጸመ። ያ ሁሉ ቀረርቶ ውሃ በላው፣ ጉም ሆኖ ተነነ። ኃይለ ሥላሴ እየተባለ እንዳልተዘመረለት ሁሉ በህዝቦች ያልተቋረጠ ትግል ከነግብረ አበሮቹ ተጠራርጎ ከኢትዮጵያኖች ጫንቃ ላይ ወረደ። ህዝቦች የወደቁለትን የደሙለትንና ሀብት ንብረታቸውን የከሰከሱለትን ጸረ ጭቆና ትግል በያዘው ጠመንጃ የቀማው ደርግ ደግሞ እንዲሁ በጭካኔ ህዝቦች ሲጨፈጭፍ ከከረመ በኋላ አይወድቁ አወዳደቅ ወድቆ ህዝቦችን ለጦርነትና ለድህነት ዳርጎ ግባተ መሬቱ ተፈጸመ። ዛሬ በህዝቦች ትግል የመጣውን ስልጣን በብልጣብልጥነትና በጠመንጃ አፈሙዝ እንደ ደርግ ሁሉ የቀማችው ወያኔም ከባለፈው መማር ተስኗት እነሆ እንደ ኃይለ ሥላሴና እንደ ደርግ ሁሉ ላለፉት 26 ዓመታት የጭቆናና የዘረፋ መረብ ዘርግታ መላውን ጭቁን የኢትዮጵያን ህዝቦች ስትበጠብጥ ከርማ ዛሬ በቃይ ብሎ ጭቁን ሁሉ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ከልጆቹ ከቄሮ ጋር በስርዓቱ ላይ ከባድ ምት ማሳረፍ ሲጀምር እሺ ብላ ስልጣኑን በሰለጠነና ለ21ኛ ክፍለ ዘመን በሚመጥን መልኩ ከማስረከብ ይልቅ የሙጥኝ ብላ የለየለት ጨፍጫፊ ነፍሰ ገዳይ ዘራፊና ቀማኛ ሆና ከባድ ወንጀል እየፈጸመች ትገኛለች። ይህ አሁን ወያኔ እየፈጸመችው ያለው ወንጀል በቅርጹም ይሁን በይዘቱ ከኃይለ ሥላሴና ከደርግ የመጨረሻ ዘመን የተለየ ባይሆንም የወያኔን ትንሽ ለየት የሚያደርገው በህዝቦች መካከል ቅራኔና ብጥብጥ ለመፍጠር በዚሁም ከተቻለ እድሜዋን ለማራዘም መሞከሯ ነው። እንደምናየው
በምስራቁና በደቡብ ምስራቅ የኦሮሚያ ክፍል የሶማሌ ልዩ ኃይል ተብዬ ነፍሰ ገዳይ ቅጥረኛ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አስታጥቃ በመላክ በምዕራብ በተመሳሳይ የጉምዝ ወሮበሎችን እንዲሁ መልምላና አሰልጥና አልፎም አስታጥቃ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አሰማርታ በህዝቦች መካከል ቅራኔ ለመፍጠር ጥረት ያደረገች ትገኛለች። የኦሮሞ ህዝብ ግን እንዲህ ያለው መፍጨርጨር የተለመደ አምባገነኖች ወደ መውደቃቸው ሲቃረቡ የሚፈጥሩት ግርግርና የውጥረት ምልክት መሆኑን በታሪክ ስለተማረ ለእንዲህ ያለ የጠላት ትንኮሳና ሸር ቦታ ሳይሰጥ ከልጆቹ ቄሮ ጋር ሆኖ ጸረ ጭቆና ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ አመጽ አለ። አመጹም በግልጽ በወያኔ ላይ ነው። ወያኔን አንፈልግም፣ ዘራፊ ነፍሰ ገዳይ የትግራይ ወሮበላ ቡድን ከሀገራችን ይውጣ የሚል ነው። አዎ የኦሮሞ ህዝብ ባልመረጠው በማያውቀውና የሱ ባልሆኑ ወሮበሎች ላለፉት በርካታ ዓመታት ሲሰቃይ፣ ሲገደል፣ ሲታሰር፣ ሲዘረፍ ኖሯል። አሁን ግን በቃይ ብሎ ከዳር እስከ ዳር ከሀገር ቤትና ከውጪ እጅ ለእጅ ተያይዞ ተነስቷል። ይህ ማንም ሊያብለው የማይችል የአደባባይ ሐቅ ነው። ይህ ሐቅ ሊታበልም ሊቀለበስም የማይችል የፈጠጠ እውነታ ነው። ወያኔ ምናልባት ካለፉት ያገዛዝ ዓመታት የበለጠ ልትፈራገጥ ትችላለች። ኃይለ ሥላሴና ደርግም በመጨረሻ ዘመናቸው ሲፈጽሙ እንደነበረው እሷም ጭፍጨፋ እየፈጸመች ትገኛለች። ይህ ግን የህዝቦችን የነጻነት ትግል በተለይ የኦሮሞ ህዝብን የነጻነት ትግል ሊቀለብሰው አይችልም። ይህ አሁን በወያኔ እየተፈጸመ ያለው ኢሰባዊ ድርጊት ግን ኃይለ ሥላሴንም ይሁን ደርግን ከውድቀት እንዳላዳነ ሁሉ እሷንም አያድንም። የወያኔ ጣሪያና ግርግዳ እንደሚባለው ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ ባንዳዎችም ዛሬ አንድ በአንድ ከስርዓቱ እየከዱ ሾልከው በውጪ ጥገኝነት እየጠየቁ ይገኛሉ። ወታደሩም በቋፍ ላይ ይገኛል። በርካቶች ስርዓቱንም እየከዱ ይገኛሉ። ደህንነቱም ላልቷል። በአገር ውስጥም በየድርጅቶቹ መካከል መተማመን ጠፍቷል። ሁሉም እርስ በርሱ በጥርጣሬ ይተያያል። አንዱ ሌላውን ቀድሞ ለማጥፋት ሴራ እየሸረበ መሆኑን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። መልቀቂያ የሚያስገባ ባለስልጣን በዝቷል። በአጠቃላይ ወያኔ ተመልሳ በማትሰፋበት መልኩ እዚህም እዚያም ብል እንደበላው ጨርቅ እየተቀዳደደች ትገኛለች። አዎ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ተበስታለች፣ ተዳክማለች፣ ተቀዳዳለች፣ ተቦጫጭቃለች። ይህ አሁን ወያኔ እየተነፈሰችው ያለችው ትንፋሽ ያሳየች ያለችው መፈራገጥ ያልሞትኩም ትንፋሽ እንጂ ከወያኔ ጋር የቀረ ነገር የለም። እናም ሁላችንም ይህንን ሀቅ ይህንን በአደባባይ እያየን ያለውን እውነታ ልብ ልንለው ይገባል። ልብ ማለት ብቻም ሳይሆን ጠላቶቻችንን እያንኮታኮተና እያፈከረከ ያለውን ሁሉ አቀፍ ትግላችንን ከአገር ቤትም ይሁን ከውጪ እጅ ለእጅ ተያይዘን አጠናክረን መቀጠል አለብን። ትግላችን የበለጠ ተጠናክሮ ከቀጠለ እየተፈረከረከች ያለችው ጸረ ነጻነት፣ ጸረ ህዝቦችና ጸረ ዲሞክራሲ የሆነችው ወያኔ በእኛ ላይ ነክሳ የመዝለቅ ዕድሜዋ ያጥራል። እናም ትግላችን ተጠናክሮ ይቀጥል እንላለን። Nagabarra Lolila Angayomi Nagabarra Numa Kamuri Tibobana Angayomi Nagabarra Tafal Mande Bilisabana Angayomi Nagabarra Rona Laganu Tiamate Angayomi Nagabarra Danelo Lunin Kabasate Angayomi Nagabarra Na Urgubi Lolia Kerro Angayomi Nagabarra Sinebulu Dameroro Angayomi Nagabarra Nudini Lambi Kolafayau Angayomi Nagabarra Nuchalise Kamana tau Angayomi Nagabarra Ndu Eguma Kandirubasa Angayomi Nagabarra Tina Katu Kaira Sasa Angayomi Nagabarra Kuma Jirtu Walitidami Angayomi Nagabarra Nagombisi Miragarmami Angayomi Nagabarra Bishabadu Jajabe Bishabadu Jajabe
jabaatu jajjabe mee jabaatu jajjabe kodekiya jabaatu jajjabe sumabdimbiya mee jabaatu jajjabe kerobiya kai tolka kasi jajjabe sumabdimbiya mee jabaatu jajjabe kerobiya kai tolka kasi jajjabe kerobiya mee jabaatu jajjabe kerobiya kai tolka kasi jajjabe sumabdimbiya Jabello le che romarte e sangalti adu sirradin tegalti akomo ki agonololu rebetuma sirgangalu kenya baran wanda maksu barana milki lapsu barana dinalolu barana mirgangalu barana molegalu barana ajingalu baranuma baranuma aha bombi dira dali lori magonne sidabata kilashi gota kabata dali lori magonne sidabata ebodira darbata dali lori magonne sidabata katana gota kabata dali lori magonne sidabata sukutira dali lori magonne sidabata shimala rokabata eri lori magonne sidabata kabaki bani timarti eri lori magonne sidabata bani awande maxi eri lori magonne sidabata magonne sidabata የተከበራችሁ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ከሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ከሆኑት ከአቶ ደንቦባ ኪያናቴ ጋር የተደረገው ቃለ መጠይቅ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ቆዩ። ከሁሉም በማስቀደም ይሄንን ቃለ መጠይቅ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ለማድረግ ፈቃደኝነቱን ስላሳዩ እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እኔም እንግዲህ ይሄንን እድል ለመናገር የሲዳማን ጉዳይ በተመለከተ ከዛም አልፎ የመላውን የሀገሪቱን ሁኔታ በተመለከተ ባጭሩ እንድንዳስስ እድሉን ስላዘጋጃችሁልኝና ስለጨራችሁኝ አመሰግናለሁ። ሙሉ ስሙንና ያለውትን ኃላፊነት ለአድማጮቻችን ይግለጹልን። እንግዲህ የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ከስራ አስፈጻሚ ዋናዎች አመራር አባላት አንዱ ነኝ። ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ለዚህ ለሲዳማ የመብት ጥያቄን በተመለከተ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ካሉት ግለሰቦች ግንባር ቀደምትነት አለን ከሚሰራው ሰዎች አንዱ ሲሆን የሲዳማ የነጻነት ግንባር ድርጅቶች ልዩነታቸውን አቻችለው በተለያየ መንገድ መስራት አንችልም፣ በህብረት መስራት አለብን በሚለው የተለያዩ ድርጅቶች ከዚህ በፊት የነበሩትን ወደ አንድ በመጠቅለል በተለይም የሲዳማ ሊብሬሽን ፍሮንት የሚባለው እና የሲዳማ ናሽናል ሊብሬሽን ኦርጋናይዜሽን የሚባለው አንድነት በመፍጠር ላለፉት 3-4 ዓመታት በተለይ አብረን እየሰራን ካለን አስፈጻሚ ኮሚቴዎች አንዱ ነኝ። በውጭ ድርጅት በውጫዊ ግንኙነት ኃላፊነት እና በዛም የአጠቃላይ የተለያዩ የውጫዊ ፎሬን አፌርስ በተመለከተ ባሉ አካሄዶች የአመራር የግሩፑን የድርጅቱን የክፍሉን አመራርነት በመሪነት ደረጃ ላይ ያለው ነኝ ማለት ነው። ስሜ ደንቦባ ኪያናቴ ይባላል ማለት ነው። አቶ ደንቦባ አመሰግናለሁ። እስቲ በሲዳማ አካባቢ ያለውን የነጻነት ትግል የፍትህ ትግል እንቅስቃሴን ጠቅላላ አድርገውና አጠራርገው ይግለጹልኝ። በማስከተል ወደ አጠቃላዩ ሁኔታ እንሸጋገራለን። መልካም። የሲዳማ
ህዝብ ትግል ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ተለይቶ የሚታይ ትግል አይደለም። ባለፉት 26 ዓመታት በተለይም የትግራይ ህዝባዊ ነጻነት ህወሓት አገሪቱን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ በፈረንጅ ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረው የትግል አቅጣጫ የተለየ ቢሆንም ከዛ በፊት የነበሩት ባለፉት ቢያንስ ከ100 ዓመታት በላይ ከ130 ዓመት ላላነሰ ጊዜ የሲዳማ ህዝብ የመብቱ ተረግጦ የማንነቱ ሁኔታ በሚያሰጋ ደረጃ የነበረ ቢሆንም በተለይም ህወሓት ሀገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ የነበረው ሁኔታ መልኩን ቀይሮ የሲዳማን ህዝብ መብት የኦሮሞም ህዝብ እንደተረገጠ የኦጋዴኑም የሌላውም የመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብቶች እንደተረገጡ ሁሉ የሲዳማውን በመረገጡ በተለይም የሲዳማ ህዝብ በተለየ መልኩ ተረግጧል ብሎ በመናምንበት ደረጃ የሌሎች ችግሮች እንዳሉ ሆኖ በተለየ መልክ በደቡብ 56 ብሔረሰቦች አንድ ላይ ባሉበት የ56 ብሔረሰቦች እስር ቤት መለስ ዜናዊ በፈጠረው እስር ቤት ውስጥ አድሮ እንደ መፈናፈኛ የሚገኝ ህዝብ ነው እና የሲዳማ ህዝብ ባለፉት 26 ዓመታት ውስጥ 5 ክልሎች የነበሩትን መለስ ዜናዊ በራሱ ውሳኔ ማንንም ሳያማክር 5ቱን ክልላዊ መንግስታት ጠቅልሎ የደቡብ ህዝቦች ምንም መብት አያስፈልጋቸውም ብሎ መብት እንኳን ምንም ክልሎች መብት ባይኖራቸውም በኢትዮጵያ ደረጃ በአሁኑ ደረጃ ላለፉት 26 ዓመታት ግን አትሊስት በሞራል ደረጃ እነዚህ ህዝቦች በኢኮኖሚ ደረጃ በባህልን በማሳደግ ደረጃ ክልሎች መሆን ሲዳማ ክልል በመሆኑ ይጠቀም የነበረውን ጥቅማ ጥቅሞች አትሊስት ባህሉን በማሳደግ ጥቂት ነገሮችን ለማግኘት የሚያስችላቸው ነገሮች ሁሉ አስተቆይቷል። እነዚህ 5ቱ ክልሎች ተጨፍልቀው አንድ በመሆናቸው ከዚህ የተነሳ የሲዳማ ህዝብ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በህወሓት ዘንድ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶባቸው የሲዳማን ህዝብ መጨፍለቅ፣ የሲዳማን ህዝብ ስርዕና መርገጥ፣ የሲዳማን ህዝብ ከሌሎቹ በተለየ መልኩ በደቡብ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ የሲዳማን ማንነትና ስርዕናን በሚያስረሳ መልኩ ወጣቶችንም ሆነ ሽማግሌዎችን በተለይ የሲዳማን ባህል በማስጠበቅ ከፍተኛ ሚና ይጫወቱ ነበሩ ላለፉት ብዙ መቶ ዓመታት። እነዛን ሁሉ ህልውናቸው ረስተው ለዚሁ ገዢው መደብ በተገዙ ጥቂት ካድሬዎች የማንነታቸውን እና የቆሙለትን ዓላማ ሁሉ ረስተው የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ እያስገደዱ በሲዳማ ህዝብ ላይ ይሄንን ኢምፖዝ እያደረጉ ይሄንን እያሸከሙ ነው ያሳለፉት ለዚህ ለ26 ዓመታት። ይሄ በጣም ጠንክሮ የቀጠለ ይመስላል አለ በአሁኑ ጊዜ እና ከዛም አልፎ የሲዳማ ህዝብ ላለፉት 26 ዓመታት በታሪኩ ታይቶ የማይታወቅ ከሐዋሳ አካባቢ የተፈናቀሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሲዳማ ሰዎች ከባህሩ ውጪ ተደርጎ በማይታወቅ ደረጃ በአገሪቱ በቀየው በሰፈሩ ለማኝ ሆነው ማደሪያ አጥቶ በየመንገዱ በየሰፈሩ ያሉትን ሰዎች መቁጠር በሚያቅት ደረጃና በሚያሳፍር ደረጃ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መምጣቱ በተለይ በሲዳማ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሐዘንና በተለይ የማንነት መጥፊያው ደረጃ እንደሚያሳይ ደረጃ የሚገኝ ሲሆን ይህ ሆኖ እያለ ታዲያ ትግሉ ይሄን ፈርቶ የቆየ የሲዳማ ህዝብ ዝም ብሎ ያለም እንዳይመስል የኢትዮጵያ ህዝቦችን እንድትረዱት የሚያስፈልገው ምንድነው? በግልጽም ሆነ በስውር የሲዳማ ህዝብ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች አጋጣሚዎችን በመጠቀም በተለያየ ጊዜ ትግል እያደረገ ነው ያለው። ከትግሉም አንዱ ለምሳሌ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት በግንቦት ውስጥ የተካሄደው የሎቄ ጭፍጨፋ በሀዘን የምናስታውሰው ነው። ብዙ ሰዎች
ቢያንስ የተቆጠሩ ከ69 ሰዎች የሚሆኑ ሰላማዊ ጥያቄ ለህዝብ የክልል ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ያነሱ ሰዎችን የመለስ ዜናዊ አገዛዝ በአሁን በስልጣን በተለይ ወያኔ የራሴ ፕራይም ሚኒስተር ብሎ ያስቀመጠው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ደቡብን በሚመራበት ጊዜ ደቡብ ክልል በሚመራበት ጊዜ በተዘጋጀው የሲዳማን ህዝብ የመጨፍጨፍ ዓላማ ከተጨፈጨፈበት ጊዜም አንስቶ ከዛም በፊት እስካሁንም ያሉ ጥያቄዎች ሳይመለሱ ህዝቡ ውስጥ ለውስጥ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ያደረገ ቢሆንም በሚፈለገው ደረጃ እንቅስቃሴዎቹ ተጠናክረው እንዳይቀጥሉ የተለያዩ ነገሮች ይዘው ይቆያሉ። ሲዳማን ህዝብ ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ደረጃ በደቡብ ወያኔ ባሁን ባለበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ መልኩ መቀመጫውን ያጣ አገዛዝ ሆኖ ነው ያለው በተለያዩ ቦታዎች። ነገር ግን በደቡቡ እግሩ ረግጦ ደቡብ እግሩ በደንብ አስተካክሎ መቆሚያ እንዲያገኝ ያስቻለው የሲዳማን ህዝብ መጨፍለቁና ሌሎች 56 ብሔር ብሔረሰቦችን አንድ ላይ እንዲኖሩ የሚያስችለውን መንገድ ማመቻቸት ለመቻል የሲዳማን ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ በተለያየ መልኩ ወጥሮ በተለይም የሲዳማን ህዝብ እንዲገዛ ከፍተኛ ሚና ከሚጫወቱ ተላላኪዎች እንደነ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ያሉ የወያኔ የህወሓት ተላላኪዎች የሲዳማን ህዝብ መግቢያ መውጫ በማሳጣት ላይ የሚገኙ ሲሆን እነዚህ የወጣቶቹን በስራው ላይ በትግሉ ላይ የሚያደርጋቸውን በአላማ ላይ የመመስረት አቅማቸውን ለማዳከም የሚያደርጋቸውን ትግሎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሲዳማን ገንዘብ ራሱ ከሲዳማ ሀብት የሚመዘበረውን ገንዘብ ለራሱ ለሲዳማ ህዝብ ለመገዛት አንዳንድ አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ወጣቶችን በማታለል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ቢሆኑም ወጣቶች በውስጥ ለውስጥ በተለይም የሚመስሉ ወንድሞቹ በተለይም ከኦሮሞ ከቄሮ ጋር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በፊትም የነበሩ አሁንም ውስጥ ለውስጥ ያሉ መሰራት ያለባቸው በብዙ መልኩ መቀጥቀጥ ያለባቸው መካሄድ ያለባቸው አካሄዶች ውስጥ ለውስጥ ይካሄዳሉ። ግን በተግባር የሚንቀሳቀሱ እንቅስቃሴዎች የሚኖሩበትን ሁኔታ በማመቻቸት ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ በፊትም እየተሰሩ እንዳሉ ተጠናክረው እየቀጠሉ እንደሆኑ እና ህዝቡ ግን የህዝብ ሮሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኦሮሚያም ውስጥ እንዳለው በተለያዩ ቦታዎችን በደንብ እየተከሰተ እንዳለው በሲዳማም ውስጥ የዛ አይነት ሮሮ እየጨመረ መሆኑንና ሁኔታዎቹ የሚያመቻቹበትንና ቅድመ ሁኔታዎች የአመራር ስልታዊ አካሄድ በተለይም ወንድሞቻችን ከጎናችን ካሉ ወንድሞች በተለይም ኦሮሞ ጋር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ የሚቀጥልበትን ሁኔታዎች ውስጥ ስራዎች እየጨመሩ እየቀጠሉ ያሉ መሆናቸውንና እየተሰሩ መሆናቸውን ከዚህም የበለጠ የተሻለ መሰራት እንዳለባቸው በዚሁ አጋጣሚ ያሳውኩኝ ትግሉ እየቀጠለ መሆኑን የሲዳማ ህዝብ ሮሮ ከሌሎችም ሮሮች እንዳሉ ሆነው የበለጠ የተለየ የመረገጥ የተለየ የመጨቆን የተለየ እየተመዘበረ ሀብቱ እየተወሰደ ሐዋሳ በአሁኑ ጊዜ ከሌሎች ከተሞች በተሻለ ሁኔታ ደረጃ ላይ የምትገኝ የወያኔን ፊት የሚያደብበት የሲዳማ ልጆች የሚሰቃዩበት የሲዳማ ሴት ልጆች ለመጀመሪያ ጊዜ ቆዳቸውን ሰውነታቸውን ስብዕናቸውን ሽጦ ለመኖር የተገደሉበት ከተማ እየሆነ መጥቷል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የወያኔ ካድሬዎች የተገደው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚጨማለቁበት ከተማ የሐዋሳ ከተማ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እየሆነ እያለ የሲዳማ ህዝብ ሰላም አግኝቶ የኖረበት ያለበት ያደረበት ቀንም የለም። ትግሉ ውስጥ ለውስጥ አቅም ኖሮ በሰፊው ደረጃ አለመገለጹ እንዳለ ሆኖ ግን ህዝቡ ውስጥ ለውስጥ ከፍተኛ ሮሮ ከውስጠኛ እሳቱ የተዳፈነ እሳት እንዳለ ሆኖ እነዛን እሳቱ የሚበራበት መንገድ ለማመቻቸት የሚደረጉ ትግሎች
እየቀጠሉ መሆናቸውና በሰፊው መቀጠል እንዳለብን ነው የሚታየኝ ያለው ሁኔታ በምድር ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ይሄ ያመለክታል። መልካም አቶ ደንቦባ እንግዲህ ሰፋ አድርገው ከሲዳማ አካባቢም ወይም ደግሞ ከሲዳማም ባሻገር በሌሎችም ተጨቋኝ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ህዝቦች ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የትግል እንቅስቃሴ ጠቀስ አድርገውልኛል። የሲዳማ ህዝብ አብሮ ከሚታገሉ ህዝቦች መካከል የኦሮሞ ህዝብ አንዱ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሲዳማ ህዝብ ጋር የማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ደግሞ በጭቆናም ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ ካላቸው የሀገሪቷ ህዝቦች መካከል አጎራባች የሆነው የኦሮሞ ህዝብ አንዱ ነው። ይሄ አሁን በኦሮሞ ህዝብ በኩል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ ድርጅት እንዲሁም በወጣቱ ክንፍ የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ቢሊሱማ እየተፋፋመ ያለው እንቅስቃሴ እንዲሁ የሲዳማ ወጣቶችም ከኦሮሞ ወጣቶች ጋር በመሆን በወያኔ ላይ እየታገሉ እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት በተደጋጋሚ ስንዘግብ ነበር፣ እየተካሄደም እንዳለ ይታወቃል። አሁን በኦሮሞ ህዝብ እየተካሄደ ያለውን የትግል እንቅስቃሴ እንዴት ያዩታል እርሶ? በአሁኑ ጊዜ ትልቁ ነገር መታየት ያለበት ነገር እስካሁን በ26 ዓመታት ውስጥ ከነበሩት የወያኔ የህወሓት አገዛዝ እና ተደላድሎ ከመቀመጥ ጋራ በፊት ከነበሩት ጋር ሲታይ ወያኔ ከመደላደል አልፎ መቀመጫው ከስር ተናግቶ እየተሰበረ መቀመጫ ላይ ተቀምጦ እንዳለና ይህንን ያደረገው ከፍተኛው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል በተለይም በወጣቱ በቄሮ የሚመጣውና በኦሮሞ የትግል ተምሳሌት የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትግል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አብሮ የሚጠቀሱ ናቸው። በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በፊትም የነበሩ የሲዳማና የኦሮሞ ወጣቶች ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች በፊትም የነበሩ እየተዘገቡ እንደነበሩ አሁንም እነዚህ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ነው እና የሲዳማና የኦሮሞ የስነ ልቦና አንድነት፣ የሲዳማና የኦሮሞ የስነ ልቦና ቅርኝነት፣ የባህላዊ ቅርኝነት ማንም ከዚህ በፊትም ለይቶት የማያውቀው ለመለየትም ያልቻለው አሁንም ለመለየት በተለያየ መንገድ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ባለፉት 6 7 10 ዓመታት ውስጥ የተለያየ ጊዜ ወያኔ የኦሮሞና የሲዳማን ህዝብ ለማጣላት ያላደረገው ጥረት የለም። ነገር ግን ብልህ የሆኑ የሲዳማ ህዝቦች በተለይ ሽማግሌዎች በተለያዩ በሁለቱም በኩል ያሉ የኦሮሞን የህወሓትን እሱ ዓላማና መሰሪ ዓላማውን በተለያየ መንገድ በማክሸፍ እስካሁን ድረስ የወንድማማችነቱ ሰንሰለትና የወንድማማችነቱ ጥንካሬ ማንም ሊገነድሰው ማንም ሊለየው የማይችለው ጠንካራ መሆኑን አስመስክሯል። እዚህ ከ3 ከ4 5 ሳምንታት በፊት በተለይም በሲዳማ በጭሬ በኩል አልፎ በነበሩ ኤሪያዎች ሲዳማና ኦሮሞ በተለይ ሲዳማ በኦሮሞ ወንድሞቹ መካከል ገብቶ የሚኖረው ከሲዳማ ጋር ለማጣላት ለማቃቃር ያደረገው ጥረት እና በዚህ ጊዜ የተለያዩ የረሱን ተላላፊዎች ልኮ በተለይ በሲዳማ በኦሮሞ ውስጥ የሚኖሩ ሲዳማዎችን እስከ 3 ሰዎች የመግደል ሁኔታ የማስገደል ሁኔታና የተለያዩ ከ3000 የማያንሱ የሲዳማን ህዝቦች ከኦሮሞ ወንድሞቹ መካከል እንዲሰደዱ የማስደረግ ሁኔታ ነበር እና ያ ዋና ዓላማው ምንድነው? በሲዳማና በኦሮሞ መካከል በተለይ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሞ ላይ እና በወንድሞቹ በኦጋዴን ሶማሌ በኩል እንዳደረገው የጦርነት ዘመቻ ለመክፈት ነበር። ነገር ግን ሲዳማ ሽማግሌዎች እኛም ከዝምተ በተለያየ መንገድ እንደምደረገው ጥረት ውስጥ ለውስጥ እንደምሰራው የሲዳማ ሽማግሌዎች እና የኦሮሞ ሽማግሌዎች ኢንተርቬን አድርገው በፍጹም ይሄ ሪአክሽን ይሄ የኛ አይደለም፣ የኛ ዓላማ አይደለም፣ ለወያኔ ለጠላቶቻችን መጠቀሚያ መሆን የለብንም ብለው አንድም ሪአክሽን አንድም መልስ አይሰጥ ሽማግሌዎቹ በሁለቱም በኩል ኢንተርቬን አድርገው ተነጋግረው በሰፊው መንገዶች በሰፊው ማየት ለአሁኑ ደረጃ ሰዎች ማየት የማይችሏቸውን የወደፊት ህልሞቻቸውን በማየት የወያኔን ዓላማ ለማክሸፍ ችሏል። በጣም የምንኮራበት አሰራር ነው። በአሁኑ ጊዜ እነዚህ የተሰደዱ ሲዳማዎች ወደ ተመለሱበት ወደ ተነሱበት ወደ ወንድሞቻቸው ቤቶች እንዲመለሱ እና ይሄ መንገድ በሰፊው መንገድ የሲዳማና የኦሮሞ ህዝብ
ጥንካሬና ማንም የማይለየው ግንኙነት የሚቀጥልበት ሁኔታ በሰፊው በማረጋገጥ ለወያኔ የማፈሪያ ካባ ያከናነቡ መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለው ይሄ በዚህ በሁለቱም በኩል በወንድሞቹ በሲዳማና በኦሮሞ በኩል የተደረጉ አኩሪ የወያኔን ስራ የማክሸፍ ስራ ከፍተኛ ኩራት የተሰማን መሆኑን ነው በወንድሞቻችን ስም የሚገልጸው በሁለቱም በኩል። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች በተለይ በስነ ልቦና በተገናኙ ወገኖች በኦሮሞና በሲዳማ በኩል ምንም ሊገባ የማይችል ጠንካራ ህብረት መኖሩን ያረጋገጥንበትና በዚሁ መቀጠል እንዳለበት ትግሉም ደግሞ ለኦሮሞ ብቻ ተስቶ በተለይ በወጣቱም በኩል በአዋቂውም በኩል በተማሪው በኩል በኢንተሊጀንስው በኩል በቢዝነስ ኮሚኒቲው በኩል በሁሉም በውስጥ ለውስጥ የሚሰራ እንቅስቃሴ በህብረት መቀጠል እንዳለበትና በፊትም የነበረው ውስጥ ለውስጥ የሚሰራው ወያኔ ሳይነቃ የሚሰራባቸው መንገዶች በሰፊው መቀጠል እንዳለባቸው ይሄ ግልጽ ነው። አሁንም እየተሰራ ነው ያለው። ግን ከዛም ባሻገር ምንድነው አገራዊ እንቅስቃሴ አገራዊ በመልኩን በተመለከተ መልኩ መንቀሳቀስ እንዳለብን ነው በዚህ አጋጣሚ መታወቅ ያለበት ነገር። ላለፉት 26 ዓመታት ወያኔ ማንነቱን ለማንም አስመስክሯል። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ባሉ የሀገሪቱ ክፍሎች ማንንም ከማን ሳይለይ መሰረነቱን አረጋግጧል። ወያኔ ባለፉት 26 ዓመታት መሰረነቱን ያረጋገጠው ለሁሉም ህዝቦች ነው። እገሌ ሳይባል ለማንም መልካም አልሆነም። ይቅርና ለሌላው በርግጥ አካባቢውን አሳድጓል፣ ትግራይን አሳድጓል፣ ትግራይን ሌላ መልክ አስመስሏል። በአገር ደረጃ መንቀሳቀስ የሚችል አገር አስመስሎታል ትግራይ። ሆኖም ግን ለሰፊው የትግራይ ህዝብ እንኳን አልጠቀምም። ሌላ ይቅር የትግራይ ልጆች በየበረሃው እየሄዱ በሳህል በረሃ በባህር በሜዲተራኒያን ባህር ከሚያልቁ ሰዎች የትግራይ ልጆችም አንዳንዶቹ ናቸው። ለትግራይ ቼክ ቢቶን አገርቷ ያችን ነው አይሄዱም ነበር። ግን ተጠቅመዋል። ብዙዎቹ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ልጆች ተጠቅመዋል በዚህ መንግስት። ነገር ግን ለትግራይ እንኳን ለሰፊ ህዝብ አልጠቀሙም። ለሌላ መጥቀም ይቅርና እና ይሄንን አመልክቷል። ከዚህ የተነሳ ህዝብ ትግሉ የሀገራዊነት መልክ እንዲያስችሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አብሮ መንቀሳቀስ ግዴታ መሆኑን ነው። ለሲዳማና ለኦሮሞ ብቻ ህብረት መንቀሳቀስ ሳይሆን በሁሉም ደረጃ የወያኔን መሰሪ ዓላማት አውቆ ተረድቶ በህብረት የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ቅድመ ሁኔታ ማመቻቸት የግድ ይላል ማለት ነው። ወያኔ ብዙም ጊዜ መፈክሩ የነበረውን ግልጽ እንዲሆን ያስፈልጋል። ኦሮሞም ለሲዳማም ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ግልጽ እንዲሆን የሚያስፈልገው ወያኔ ላለፉት 26 ዓመታት እኛ ከሌለን አገሪቷ ተበታትናለች እያለ መፈክር እያሰማ ነበር። ይሄን ለምን ያደርጋል የሚለው ጥያቄ እያንዳንዱ ህዝብ ማንሳት አለበት። የሲዳማም ያለው በኦሮሞም ያለው የሲዳማ ህዝብ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ወጣቶቹ በቅድም እንደተጠቀስኩት በወያኔ ተላላኪ በሽፈራው የተመለመሉ የሲዳማን ገንዘብ እየተከፈላቸው ለወያኔ የሚሰሩ ወጣቶች ምን እየሰሩ እንደሆኑ በአገሪቱ በህዝባቸው ላይ ምን አይነት አደጋ እያዘጋጁ መሆኑን እንዲረዱት ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንድነው ወያኔ በአሁኑ ደረጃ አገሪቷን በታትነው የመሄድ እቅዱን ባለፉት የውጭ የተለያዩ የታመኑ ምንጮች እንደጠቀሱት ከ100 ቢሊዮን በላይ የአሜሪካን ዶላር የሚሆን ገንዘብ ከኢትዮጵያ አሽተው ወስደው ሌላ ቦታ አስቀምጠዋል። ከሀገሪቱ ውጪ በ100 ቢሊዮን የሚቆጠር የተለያየ ዕዳ ከዓለም አቀፍ ባንክ የሚመጣው ወርልድ ባንክ ከአይኤምኤፍ የሚመጣው ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ገንዘቦችን በሙሉ አሽተው በተለያዩ የምዕራብ የምስራቅ አገሮች ባሉ ኢስት ፋር ኢስት ኤዥያ አሜሪካ ዩሮፕ በተለያዩ ባንኮች አስቀምጠዋል። በተለያየ ስም በልጆቻቸው ስም በልጅ ልጆቻቸው ስም በአክስቶቻቸው አጎቶቻቸው ስም በቢሊየን የሚቆጠሩ መዝብረዋል። እቺን አገር ላለፉት 26 ዓመታት እነዚህ ሰዎች 100% መዝብረዋል። አሁን በቅቶ ከዛም አልፎ አገሪቷን በሙሉ ተቆጣጥረው ባንኮችን ተቆጣጥረው ቢዝነስን ተቆጣጥረው በያለንበት አሁን በሰላም መኖር ሁሉ ከልክለውናል። በሰላም መኖር ከልክለው በሰላም እንዲኖሩ ህዝቦችን ከህዝቦች በማዋጋት ህዝቦችን ከህዝቦች በማጋጨት የመኖር ዓላማቸውን እያንቀሳቀሱ ነገር ግን
ያላቸው ሚዲያ በመጠቀም ሰዎችን በማታለልና በማጭበርበር እኛ ከሌለን አገሪቷ ትፈርሳለች የሚለውን አላማቸውን ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰሩ ስራ ቀላል እንዳልሆነ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሊገነዘቡት ይገባል። አገሪቷ ትፈርሳለች የሚል መፈክር አላቸው በየጊዜው። ይህንን ሊገነዘቡት ይገባል። አገሪቷን የማፍረስ አቅዳቸውና ታላቋን ትግራይ የመመስረት እቅዳቸው ከአሁን ጀምሮ ታለፉት ለህዝቡ ህልውና ውስጥ በማስረት እየሰሩ የነበሩትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰሩ ስራ መሆኑን ያስፈልጋል፣ መታወቅ ያስፈልጋል። ይህ ካለፈ የወያኔ መንግስት ካለፈ የኢትዮጵያ ህዝቦች መኖር አይችሉም። የኢትዮጵያ ህዝቦች ተባብረው መኖር አይችሉም። ኢትዮጵያ መኖር አትችልም የምትለውን መፈክራቸውን እነሱ የኢትዮጵያ ያለ መኖር ምክንያት መሆናቸውን ህዝቡ ሊረዳው ይገባል። ኦሮሞ ሰፊው ህዝብ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ 42% የሚበልጥ ኦሮሞ መጥቶ በአገዛዝ ላይ በኢትዮጵያ ላይ በሴንትራል ገቨርንመንት መጥቶ ቢኖር በኦሮሚያ ሌጂቲሜት ሊደር ነው መምራት ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ መጥቶ አንተን ይበታትናል ብሎ የሚያስፈራራው ወሬ ይሄ መሆን ልታመን በማንም ልታመን የማይገባ ከሀቅም የራቀ የውሸት ወሬ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ህዝቡ ሊያውቀው ይገባል። 26 ዓመት በሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ኦልሞስት በባርነት የረዳ በብዙ በአገሪቱ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ እርዳታ ከመላው ዓለም በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር በየዓመቱ የሚያገኝ ደርግ እኮ ለ17 ዓመታት ውስጥ በ17 ዓመታት ውስጥ ደርግ ከዓለም ደረጃ ከየትኛው ዓለም ደረጃ ወያኔ በአመት ያገኘው ለ17 ዓመታት ደርግ አላገኘም። ነገር ግን ደርግን በጣም ከሚቃወሙ ሰዎች አንዱ እኔ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደርግ ባለፉት በዛች ባጭሩ ጊዜ የተለያዩ ኢትዮጵያዊ በሆነ መልኩ በሰሜንም በምዕራብም በምስራቅም የተለያዩ ነገሮች ሰርተዋል። ጥቂት ነገሮች ፖሊሶች፣ ሆስፒታሎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ የተለያዩ ደረጃዎች ራሱ በአዲስ አበባ ደረጃ ሲታይ በደርግ ጊዜ ነው 25 ጤና ጣቢያዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራበት እንትን ማለት ነው። በደርግ ጊዜ በሌሉ ሳንቲሞች ማለት ነው በዚያን ጊዜ እና ይሄ ምንድነው የሚመጡትን ገንዘቦች ዕዳውን ለህዝቡ ለህብረተሰቡ በመቶ ዓመታት ተከፍሎ የማያልቅ ዕዳ ለህብረተሰቡ ለሚመጣው ትውልድ እያስቀመጠ እያሸከመ የሚመጣውን ገንዘብ ለራሱ እያሸሸ ከኢትዮጵያ የሚመዘብራቸውን ገንዘቦች ለራሱ እያሸሸ ከኦሮሚያ የሚወጣውን ወርቅ ከሲዳማ የሚወጣውን ወርቅ ከጋምቤላ ቤንሻንጉል የሚወጡትን የተለያዩ ሪሶርሶች ለራሱ እየተጠቀመ የኢትዮጵያን ህዝቦች በማስፈራራት የሚኖር መንግስት ተፈጥሮ ወያኔ ይሄንን እንዳይታወቅ ይሄን እንዳይነቃበት የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ተላላፊዎችን በመጠቀም ቅድም እንደጠቀስኩት የተለያዩ ዞኖች ከተለያዩ ክልሎች በተለያዩ ወረዳዎች ያሉትን አንድ ለአምስት በመጠርነት ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ ቤተሰብን እንዳያምን እየተጠቀመ በጣም አደገኛ የሆነ አሰራር አካሄድ እያሄደ ያለ መንግስት ነው ወያኔ ማለት መንግስት ነው ማለትም ይከብደኛል ነገሩ። ከድሮም ጀምሮ የመጡት አመጣጣቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። የመጡት ላለፉት ከ40 ዓመታት በፊት አብሮአቸው የነበሩ ጓዶቻቸውን እያረዱ እየፈጁ በብዙ የሚቆጠሩ ጓዶቻቸውን እየፈጁ ሰዎች የመጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለኦሮሞ ሊጠቅሙ፣ ለሲዳማ ሊጠቅሙ፣ ለጋምቤላ ለቤንሻንጉል ሊጠቅሙ ቀርቶ ለራሳቸው የራሳቸው ሰዎች እያረዱ የመጡት ሰዎች ናቸው። ጓዶቻቸው በበረሃ አብሮአቸው የታገሉት በበረሃ አብሮአቸው ይንከራተቱ የነበሩትን ለነጻነት ለትግራይ ነጻነት እንታገላለን የሚሉ የነበሩ ሰዎች በነገራችን ላይ ቲፒኤልኤፍ ለኢትዮጵያ ብሎ አይደለም የታገለው፣ ለሲዳማ ለኦሮሞ ብሎ አይደለም የታገለው፣ ለቤንሻንጉል ለኦጋዴን ብሎ አይደለም የታገለው፣ ትግራይ ነጻ ለማውጣት ነው የታገለው። ምንም አላማቸው ውስጥ ማንፈስቷቸው ውስጥ ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን የኢትዮጵያን ህዝቦች እንድናደርጋለን የሚል ምንም ነገር ያልነበረው ነው። አጋጣሚ ሆነው የዓለም የፖለቲካ ድርጅቶች የፖለቲካ ሁኔታዎች በሚቀየርበት ወቅት በመሆኑ የምዕራብ የአይዲዮሎጂካል ለውጥ በዓለም ደረጃ ከዘጠናዎቹ ጀምሮ በዓለም ደረጃ የአይዲዮሎጂ ለውጥ እየተካሄደበት ያለበት አጋጣሚ በመሆኑ አሜሪካና ዩሮፕ ስለረዳቸው መጥቶ አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያን ያዙ። በዛው ቀጠሉ እንጂ ለኢትዮጵያ የሚል ዓላማ ለኢትዮጵያ ለመታገል ዓላማ የላቸው። እነዚህ ሰዎች ከማንኛው ከነጮች ዩሮፕን ለመበዝበዝ ከመጡ ሰዎች ያነሰ ምንም ዓላማ እቅድ በኢትዮጵያውያን ላይ የላቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል።
አድማጮቻችን ከሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ከሆኑት ከአቶ ደንቦባ ኪያናቴ ጋር የተደረገው ቃለ መጠይቅ በዚህ አልተጠናቀቀም። በሌሎችም ወቅታዊ ሁኔታዎች በተለይም በኦሮሞ ሕዝብ የትግል እንቅስቃሴና በሀገሪቷ ሕዝቦች አጠቃላይ ሁኔታ ላይ በቀጣይ ፕሮግራማችን እንመለስበታለን። አቶ ደንቦባን በእናንተ በአድማጮቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። Animayoya, amarichoyoya, animayoya, amarichoyoya. Barajale hante, achahagete mante, asile hongani, ibupatenoya, walemayoya. Animayoya, amarichoyoya, animayoya, amarichoyoya. Barajale hante, achahagete mante, asile hongani, ibupatenoya, walemayoya. Ewa, ewa. Adulate kalam ori birate daro adal sollawa doli mami choro ya lale kubo bisar baja sawro nirifa yula te ni farote kuru niri mami choro ya Dararu dal dafaya animayo atavaya karmantana amamo apoya lasila kuni dafaya animayo laru sita alal jansi mami cholo animayo animayo pando mari choyo animayo ewa mari choyo Marichoyoya Barajale hante achahagete mante asile hongani ibupatenoya walemayoya Animayoya marichoyoya marichoyoya Barajale hante achahagete mante asile hongani ibupatenoya walemayoya hey aha Dakete tumilli jiltinde dirbu mili dakara mukaramu ya na zekirbu miri mami choro ya da chulu dara niri kaisa waran faro tekira niri kumuni nina niri mami choro ya ndami sene lama animayo ndakara mona purama animayo aniwaje to kinonto animayo atawana ga kinonto mami choro animayo palo marichoyo animayo ewa marichoyo እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።